bersiap untuk berangkat. Sebelum menutup itu perlu kami sampaikan, pesawat ini akan menuju Loksmawe karena mau penerbangan di atas sampai di Lamban. Baik One Rise and One Lens sudah juga dilengkapi dengan 2 jendela darurat masing-masing untuk buat setiap sisinya, also switch windows, water inside. Dalam keadaan darurat, kendaraan lantai akan jelas nomor dan Anda menuju keluar. In event emergency, put the life belts on, fasten the straps, and pull the other straps to tighten. Tarik sekerasnya tuas merah membuka saat sebelum Anda keluar dari pesawat. Prepare the fast pull and strap just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar menuju darurat, gabungkan pelampung segera setelah Anda berada di luar pesawat. If you leave the aircraft in emergency exit windows, prepare the life vest outside the aircraft immediately. Wajah pelampung dapat juga digabungkan dengan meniup pipa karet dan life vest can also be inflated by blowing into the tubes. Lampu akan menyala jika sumber baterai dilepas dan baterai terendam dalam air. The light on the vest can be activated by pulling the tank to this only when you are in the water. Selanjutnya disiapkan dan boros tersedia kabel. Menunjukkan pukul 14:10. Tidak ada perbedaan waktu antara Loksmawe dan Medan. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja. Pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka.
selamat datang di Logs Maui. Silakan tetap duduk sampai pesawat telah berhenti dengan sempurna. Dalam menanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah barang-barang bawaan Anda. Dan berhati-hati apabila kamu buka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Perlu kami sampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang akan turun di sini, Anda memiliki label bagasi merah muda. Bagasi Anda dapat diambil di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasinya. Demi keselamatan Anda, berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Logs Maui. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign is on. Please no switch on by phone until you are in terminal building. Before disembarking, please check all your personal belongings. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the AV compartment. We will check all passengers who disembark here and having baggage tag. Your baggages will be delivered by the passenger desk. Please prepare your cabin baggage tag already. And please be careful when stepping down the stairs. We would like to say goodbye to all the passengers and thank you for flying Garuda Indonesia. Member of SkyTeam. Iya. Makasih banyak. Pakai baju apa berarti? Nah.